Yes, Idol Bernard, sinesh ite, daytoy may sa apolisuman, ang managanan weno na awagan, iti Miss Pulagid. Ngamin kasla palaman, ket ipulpulagid na iti bukod ng aramid. Kasudeta. Mangiramraman kano iti sabali at tao daytoy apolisuman. Tagayam, na daytoy akusaran na, ket isunamet gayam ti nagaramid, iti kastoy. Kinarelasyon na, iti pada na apolismet laeng. Huy! Kinarelasyon na, iti hepe, iti sigod na metlaeng ang pag-ubraan. Huy! No bay si aasawa dayto ang pulis kat sige kanulata patola kanulata ako nati asa ti sinesh ite Ha? kat idi kano ka ubingan na ket talaga kano ka deto ya pintas na ket kumakarisma kunada Apay tatan ma din. mayat napintas pa ilang Ay, arod napintas pa isa ilang. nga habulin Okay. habulin ng mga boys nga pulis mutlae. O data kakabaro da mo lang, ka-uniform da, kasta kanya tatata. Di sumatitulag mo nga kasi, yung uniform mak, 93.9. Napanan ni manager, awa mo ngamin, dahil kasi kabadonan. Ang naka-black tata. Ni kano Madam Police ket nakaswan eti panag-absent na saan nga nagpakpakadan Apay kami, absent. sungarod Taglagapanda ko makakatsweldo tayo mandetan, under DILG data. Oo. gapo kano nga rod Ta? tanatikluda ken ni sigod nga busna nga nagkadwa ket naiyakar daytoy nga policewoman Natiklo ni policewoman kini hepe kasjay. wen natikluda nga dua Yan ta. basta may isa nga insidente ko natin lasta. Kurang mo deti kastana. Basta may isa nga insidente. May isang Pinakatikloan insidente. daw. Pakita man nga naka-uniform ni Lawrence di man dual mi nga anan, ipakat mo. Dahito ka na pulisuman, ket ibagbagada man nga nakarman. Ken tikano, deti tiklutan Idol Bernard. Tikano kluta, ket tikano identity na daytoy ket kaslamat lang kani Idol Tony J. Bakla a babae. Bakla a babae. Yes. Oh. Di ba? Kuhan nyo na. Basta amoy dahito yan, guys. Apay bakla a babae no kas pagrigan Garampa. Ay, kasi no pati bakla babae. Garampa, kasay. Nga ina bad way met ata ni Uy, madi Idol Tony G kat good way met di A good way mo isuna at game dating dati gumarampingat kasjay. Hoy. Baka librenak ni Idol Tony G damdama. Okay. Okay, para ti IFM News, para ti Sinesh Itay, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatok, Aremet.